So hello guys, so welcome back to my channel. Temta ngaran ne Bandung gawe ke cafe. There let's drink in Bangkai, in Pekai. No, I want some. Did it? Let me check first price. Tigner pack, dan pack ne. Teacher stop. This baliner. One baliner 160. Oh my god, it's too much. Hasno jengin ayo shipo dengkar. Pengennya ibe pengennya arspa pengennya ini bon repek iwe arsen po ane jeng repek ni cinnamon suai tang barit rumah. Oh my god, it's too much expensive. Kita pengennya croissant, butter croissant, chocolate croissant, rara aspa arpo. Oh my god. Kita belum pengen guys, kini ki bon aja gitu, pek sentil. Ni jenggram sama pelat. Mereka ko okat nih karine ka, pek sini dan barit do license po gitu, pek nih coklat barit sunset po. Mata ngamla syukit dengan pai đó ngam di là gom berpek arsan po tantanam ya terus pan rupo ml ars pasan po gom. Oh my god, te perlak ngatangan pai na ngam teacher ne. Okay, bye, see you next video.